Tara deh babu kaiso, tara. Nong churi, hol chiga, Ilish pulau ga. How do you do? Ciao rani muji. Classic combination. Happy Durga Puja to all. Welcome back to my channel. I'm Canny from Montreal, Canada. I ngasi fall gi view se jam mayam da jangan gaina ai aside kena to bani mainly akai hujik nong churi asida adada nong se kanna budi chubara te khara khara tapi na churi amuk hekan na chui amuk hek tapi na chui ade fall gi view se jangan ge ade di ingsu inge hujik khara khara ingba khara khara akai gi nong chuba matam sida ai Durga Puja gi aina special recipe ma thongga na tori adugi me amda janghan jarake aina ngasi thongdo she Ilish pulau akhoi Ilisha mite rona haraga Ilisha gi pulau Ilisha na pulau thongba adu me amda janghan jarake me amda egi video she pambiradi like to view comment section da comment to view amashung subscribe to ka bigano please ada dikhoi chakhumda changna ai kamaina thongi adu janghan jengmina rashi me am thongminu rashi thank you ashiga ai peti mari khaklaw ni cuma tu mari khak lore cuma rum changi hawni ashi frozen ni frozen cuma ni sum kat na pide ai huji maku khoktri mashi ado ising da tingaga adage di like half an hour lagi roi 15 minutes from matung da isum mashi maku khok bajara ni adage di clear to rani ashi da sumaina ising tingna thamjara ni kar kamaina keno maku khoyena akak pashe adu se ing halaga jakhan jarake jabal loraga ai asida hujik tilo chanam khokpa hogalani tilo chanam leire ai shing khaji khak changani sidai purumak se changwai like ashu khakam changani adagi di ashiga gi chanam shishu half ama khaki ashigi like half from changani ai purumak se lawroi khabo from logani asidai adai di tilo shina khara jamna changani karigin haide akhoi gi beresta khara toge fried onion adai di ai hujik mashi purumak se khurani kakpa lorega okalak charage tilho do shemna lore onion shemna lore ashina beresta ge ashina pulau ni ashina pesto ge adage ashina morok khara lere ashina horen nga da sukhara hapna bei adage dikena da sukhara hapna bei adage ei buji beresta to rani ashiga thau share ai kilo meam khara ton hapa horani ashigi beresta to boda deep fry to biwa mashi nata de horen crispy oil adage di continuously otna lebiwa ashi jarak ta dore khagi khara ma ngori le khara mana khagi golden othale jarani mashi lagba du puno makshe golden oi bangai du di puno makshe ka kharani aduna angoba khara leiri angoba khara golden khara oringa da ai thanga charani ado angoba leiri myam she horen ma keno da asha basina sum thanga pe na thanga asha basina sumun garani eji ashugumna plate pe ma thakta towel kitchen towel thare adi ma thakta mashi thamani excess oil myam she tissue paper she da panama na she hujik defrost ore ai hujik maku khok charani ashi defrost ore bani na hujik maku khok palai re shmaina to na khutna shmaina sita khoga jare jamna carefully to batai karigina habadi marum jaw bani na marum she thoklak te to re thotla bani na mana de duna itapte bina to na to hige Ilisha kana kana gi favorite no engon da haibi rakwa kaubige no egi di jam shatina favorite ni keji ma phawa Ilisha ni Ilisha shi di phajare ma keno she matha shi di chawre phajare ashiga ka shu jabu di jai daga shumaina oraga mino uboda phajai chabada hauri chawra di marakta ka shu jai This study shumaina na tenga shem thang da
hana maku she khoni adu loraga kona nga she piece to na kai ashigana frozen ni na nga she hana piece to na pire e de khoina kona maku khokjare ijam na li thongoi khajik tang tani thong dei ba jambalo jare nga gi e huji marination to jarani e huji nga she marinate to jarani jamna khogi porishkar tona lore punma huji mashi plain yogurt ni tok doi chile jare tok doi ai 1 cup poriman da lorani shida adage ginger paste garlic paste onion paste telhun khara morok ashubo khara chili powder cumin powder tekpagi paste morok tekpagi paste khara degi nga shigi porimanda khogi thum khara hapcharani shida juju khajana mix to bira te ashiga khoi gulmorich lere gulmorich khara fried daga hapcharani ashida nga shi marination tona half an hour marination tona thamjarani marum jawra di khara carefully to bima marum jawdara di shum puno khapcha laga mix tawra shukai de marum shidi nga shai shai jari shini marum she kende tawre aduna marum she kendana behana tapina khoi nga shai gi beresta she fried onion ashi khatang kufal laga mathakta section bida half cup rom ashida happy ba da atele hodishina holen pulao mathakta chaina pe marinate करना थम जारानी अशिदा आई मोरोते पशु खरा हाथ में थम जाहोरानी पुरो मकथत पिदे बखा जगह तो न कथा लगा अशी मोरोक चे लेतराशु खगी मोरोते पशु हाप पशु जानी एदी मोरोक अते पशु हाप कनी देगेती आंग बची खरा हाप कनी मोरोक अते पशी मोरोक आंग बची की मनम नुशी बला कनी che frozen morote pani ashi dei cheng lu jare akhagi long grain basmati rice ashi che e biji chamaga ade half an hour ting na thamani ai chengi je khare lauje hogani chengi lu gai tamaki puno moktu di chang hoy dung hak phaman na thangani half an hour cutting na thamjarani chengse ai chengse half an hour rore hujik ei chumaina jali ma da lo khalaga mahi she tahan garani ashina horen pulao do chhor oina bai tamaki ni maga na chanda na bai sticky oina bai tamaki ashi ei hujik magi mahi tahan na thammani chumaina gravy में आमचे हाफ पनीर शिदा ना से कोना हाफ पनीर थाव से तंग जामी अशी थाव से ना हरन
pulau bisa hapta ini. Oke, ayo hujik masida di morote koi paste khatang hapcha gani asina mana mushi na horet ngasi gi mana masada chang nabe. Hujik ngasi hapcha rani tapi na. Asinga se munna bai hena tapina mai lei tharaga ngahak ultai raga akum pushana tham jagani ei machine hatang ultai jage tapina to na carefully to biba natara di nga se kenoni na fresh ngani na to ikibe su tamnam de aduna tapina to no opiba I will make a 5 minutes kak thamjarani tapina low flame da khoi ngauna nga she munna bai haina 5 minutes ore ji lokhan jarage tapina ashi hatang tapina to na ultai jagi ge ha shi side ma mulle I will side ma kang hap ngaka 2 to 3 minutes ngaka makum khundai thamjarani adage ngase lorani ashi lore 2 minutes muk thamna ashi lothuk charani lothoga ei side na ta thamjagarani ei pulau gi tamaki ashida ngasai akhoi onion breast ta shaba thau do adu sum hapchan jarani ai thau khara hapjare thau se jamna hapoi sode gravy to I hapakani aduna adege ashida butter leire ashi butter se khara aga hapcharani butter khara kakna hapchare shiga tejpata khara hapcharani elachi mari thak khatam thugai daga hapiba elachi se shiga dalchini khara hapcharani तिलौ खरा हपचन जरगे तिलौ की स्लाइस गार्लिक पेस्ट खरा हपचरनी जिंजर पेस्ट खरा हपचरनी ऑनियन पेस्ट खरा हपचरनी मुन्ना तो नंगोबी बहुजी तिलौ चरम से मुल्ले अदुना चेंग चेंग साइ देगी एना इसिंग झराइना थंबदो मदो हापचरानी हुजि असिंग हाक ngौरानी हुजि मसि ngौबिबा हाक खै चेंग सिगी मनम नुसिबा थोलकनी अदुगो नंग हाक ngौना लेबिबा जरक्तर एगी चेंग से ngौ दे ngौना चेंग से ngौरिंगे अखोगी पुलाव से हरेन फजागनी चाक से हरेन फजागनी मतिंग मतिंग लैगादाना चेंग से सुमाइना ngौथोरे मैम उबिबरा सिदा सुमाइना खरा खरा ngौथोरे जारानी अशी चेंग सिदा एगी ngasai singa thongba leibase Ilisha gi gravy se engmasi khara hapna चेंग सिदा mix tau jarani nga thomoraga e gravy ni hapchare sida dai nga ngaujarani manam nushibana khagi Ilisha gi magi gravy tu gi manam dala aya sida ashina cheng sida panamak chechang hani ek gravy half cup half khare half cup thammi horen naga half na hena manam nushibana lore cheng sida khagi Ilisha gi manam e ising half pe matam jore imuji ising half charani asida ising chigi akhoi gi measurement china cheng je pot na on bado adui pot tu gi cheng pot ma dagai di ising pot ani shoba borang borang shoba ising happy ba boil to ba ising do ai asida ising khajik tang lik na hape kai gina ha badi ai changom khajika hapcha gani pulau sida ai changom half cup te khadang hen hapcha gani sida
मोरो टेक पखरा हापचन जगरानी थुमचे खदंग जेंग ना हापी बा करिगना आइ देखो nga थोंग बदसु थुम जावनी ना अदुना जामना सु हापी दबा खले खक लिकना तो ना हापी बा ए हुजी मशी कुशन लगा शवन जगरानी इशिंग जे कंग छले हुजी इशिंग खरा खरा मखादा लेरी माने खजितंग मथक मथक से लोथोगा ए nga nei hapjarani huji basida e nga haptringaida makhada shumaina beresta do onion beresta khara hapjarani adage nga me amsha mamton hapjarage huji singa sigi mathakta shumaina chak khara toshan jaraga mathakta thamjarani siga mo ama hapjare si mathakta mo chak khara hapjanjarani nga se thokman kina khara kena sore ina nga sa gravy logo da khaji khap ken kare last nga se hapjarani sida shumaina chakshina pulau shina khara kupchan jaraga adai ei gravy me amse mathak ta hapchan jarani hujik na me amse gi mathak ta khaji khaji ei gravy shu hapal lore mathak ta chakshina khara khara shumaina kupchan jarani khara beresta khara chai jarani ei 2 to 3 minutes hak low heat ta jaina tham jarani chakshe now my Ilish Pulau is ready to serve. If you serve to jaraga plate da. Adge di ngashi ege review pigani egi husband na magi favorite one of the favorite dish ni. Biba da khatan carefully to biba nga she kadon da hap khiba. Atara di she pot pada nga she tekhini. Mana mushibana. Kita maki ani ka khapiri ni okay ashiga just salad maga chara ga lore te ka shuma hapta shuja jare ashiga ei salad khara ready to eat egi ngashi review pi gani ke husband na okay mani thodi jare churi pol chiga Ilish Pulau ga how do you ji chow rani ji classic combination okay the khoi review jin minarashi manan baudi hawdo male asi Ilish Pulau shi longa chu basida egi favorite ko oi bane ngasi di mission adori he toro re babu khaiso toro jenga ge haji chakshi ju छोरजरा ओइरे हागदो माले ओके चाक से हाना ई टेस्ट होना जेंगे पुलाव से हाना हेलो कमेंट तो हेलो क्या good good or too good it's great how re jam chate na how re जा रहे very delicious nga mo jenga nga shimbarum shu jawri shaju shai shari okay nga gi taste mo jenga ke nga shi shari ji bau jamna nga shi soft oil hai nga gi taste shu और मेरे मसला जो चप चाहे थाउ शु जा रहे थाउ खतंग का लिया लशु जा रहे हैं खा लिया दुबो ओके इट्स ओके वेरी गुड बाबू खाइसा और great yeah it's a great taste em là đây nhiều nè thank you very much Durga Puja shida mayam any day mashi try tawna jingbiu jamshatina hauri jamshatina delicious ni dashami da dikhoi nga chak cha be chari ba aduga try tawna jingbiu mayam try tawdi engonda khangan biro
Again, happy Durga Puja to all. Thank you for watching.